بريس شيخ محمود نبي شيخ سعيد بيران لأروز رومي دي المدايا شيخ محمود دماتا باشبه إديال بتا صبرتي شورشا شيخ محمود شيخ سعيد بيران قال لك برسونارين هذا حتى فان بارتيين كردستان اللي ديار بكر يجي بحث كربون از حز كم فيجيتابل برسنجبر كتول هر آبيه كي بيتر علاقه داري فيراوشي قالوا شورشا شيخ سعيد بيران شورشا كأولي بويه شورشا كنافشه كدياري كري بويه شورشا كچا بويه يعني شورشا بويه جبو رزگار کرنا کردستان بويه سرنج سر هنده جبر کو هت آدي حتى ناوي پرسي تبليه هفدكه بله گلک سپاس سراغ جبو تماشاوانا از کارم درباره وی وقت گلک کنه از کارم درباره وی بویاری دا انک معلوماتی برفرهجت کارم دادم لی جبو کمبوناوی از بکرتاسی کارم بیجم اینو بله سالوگرا سالیا شهادت شیخ سعید افندی و حوال بنده وینه دوی شهادت oğlan az buxa mübarek dikim. Lavra jibo biru biranina vi buyari meru dikare derbi bari vi buyari da jibo dikare beze ku jibo mafu ber revandiya velati xwe mücadele jibo hak ve hukuka netawa xwe bu yani merud kare vi vanla binirxine bi asani. Ji dest bulunduna vi evida navbera vi mücadele da Şeyh Said û hevalbendê xwe tev li karwanê şehîdan bûn. Ev jî bêguman rast e. Wek Şeyh Abdullah Mehri, wek Mustafa Barzanî, wek Şeyh Mahmudê Berzencî, wek Qadi Muhammed. Bi sedan lehengê me din jî di wî warê dane. Ev leheng û pêşengê me ji mirinê mestirin. Meru gere viyan baş bizalibe. Di wî rêç û şopa handa kar û xebat ji bo evê ku emri paşiyê mane ji bo me şanazîkî zehmezin e. Azadî bi dest heya bikeve, serkeftî û serfiraz bin ji bo me em gereka di wî şopê de bimeşin. Daxwaziya Şeyh Said Efendî em dawî gava ku meru bîne ziman ji wî jî tê femkirin mücadela wî esasê mücadela wî ji wî jî tê femkirin. Mesela dibêje ez poşman nînim ji ber nebiyê xwe bes nebiyê min serê min li ber dijminê min xwar nekin. û dibêje perwa min jî nîne ji wan sêdar û bendê we. Ji wan sêdar û bendê wê bêhempa muheqqîq tekoşîna min yani mücadela min ji bo Xudayê min û ji bo gelê min e. Di vî warê da yani gava ku meru li vî pirsa Şeyh Said Efendî dawî nêze dike yani mesele eslê xwe de bi xwe eşkera ye. بلي كواتا بريس شيخ محمود وكتا قلتي شيخ سعيد بيران دي بيخمتا دوزا قلي خوا رزقاريا قلي خوا آزاديا قلي خوا جان دايا و شهيد دايا و تفجر كريا شوراش كريا امي بحثيان دي بكن قلو چما غور شيخ سعيد بيران سيد رزا نفشارتن او بدار فكرنا شوراشوان بداوي كرنا قالوا چما غوريوان برزا كرنا چما ناهلين غوريوان بيتا ديتن Ev civi sistema hane, civi sistem ma Mustafa Kemal Darxistiye yani ev sistema kuj Osmaniye şuva gavadın cici behsat kirin xasisi devlet ava bu. Devleteki jibo wan hat ava kirin. Divi devleti da dihab tirsi wan hene. Yek İslam'a hakiki tirsavan heye. Ev düdyan jî ji pirsgirêka Kurd tirsekî wanê zehmezin hene. Ne verin yani mesela Kurdan çareser bikin. İrlu dev dora mesela çareserkirina meselê jî digerin lê hakîketê de heya va sistema va statûkoya ney sermasî, ney nîxaşkirin, ney qsedayîn sistem ne guhere vana gora şehîdên me teslîmê me nakin, ditirsin.
Yekşi ihtiyacı ama yani şehit emed kalbi medaya, zedili medaya. بلي كواتا بريس شيخ محمود يعني تسليم نكرنا غورين شهيد شيخ سعيد بيرانو بيشن جين كردان قالوا مكاريه فيكي فان كسات كان فان سر كدان جبيرا كردان ببه تماشا بك حتى نها بيقو من علاقات كردان حتى للدرفه ولنافخجيك بفان كسات كان فهي ديروكا كردان دا ينوف كسات كي باشكرا بحث شورا شو تفجران تذكرن ريسيرش كي نافا جوجل داب كلا انترنتي بدهان وصدان بلغان صبرتي ديروكا بنمونه شيخ سعيد بيران دي خيت الهمبر مروفي يعني كارينا فيك يجي سركفتي بن ممكن من سركفتنا ممكن من رو برو قلب كردان دا قلب گنجان دا قلب ولات پاريزان دا زيادة جبه حسكرنا شيخ سعيد وهوا بندي وي لهندي ميدانيجي يعني يرو دست بكرنا bunun da Rönesansa Kurdane yani kes nikare civir peva peşi lebo jibo serfaraziya Kurdan peşi le bigre mümkün nine. Evvel serfaraz bil mutlaka Kurd, evvel şehidi xwa xudî derkevin, evvel mezarî xwa xudî derkevin, li mafê xwa Kewata ger em vê sedemê taybetî jî sed saliya bi dervekirina Şeyh Saîdê Pîran girê deyn bi rewşa nihaya Kurdan li Tirkiye Bakurê Kurdistanê ku niha tuzanî pirsa Kurdan li wir heye berpirsên Tirkiye li ser astê bilind اعترافê dikin ku pirsa Kurdan heye pêwîst e ev pirse bête çareserkirin. Tu vê rewşê û vê bihevra girêdanê gelû van du dîrokan çawa dibînî? Tabii hinek nakokî heye yani hinek guftûgoyan da hinek kemasî hene ama ez umudvarim evana ev çareser bibin. Yani pirsgirêka dîroka Kurdan gereka merû jî kevnarê bigire heya wela roha îro. Yani merû ji xwe nede dest pê kirin hinek mücadelan. Mücadela ku îro heye girêdayî mücadeleyê kevnare ye. Ji bo wî yani evana xwe gihîştinê hev bi mümkün e Kurd îro pirsgirêka wan ê herî mezin îtifaqek di mabêna wan de nîne. Ev îtifaqa gava ku çêbe gavê daha hêsanê ew were avitin. Ji bo vî yekê xebat û çalakî jî hene însanê me ji bo vî yekê tenê bahevdû pirsgirêk mijara wî dikin ser wî guftûgo dikin. Em umudwarin yani di vî warê de gavê erînî bê avitin. Ama ji bo vî yekê em tişta girîng ew e ku Kurd di mabêna xwe da yekîtiyê pêk bînin. Vele vê jî pirsekê giring e Cenab-ı Şeyh tu zanî jî bêguman pirsa Kurdan ve 100 sal li Tirkiye şoreş bû vê pirsê tên kirin. Di çarçovê şoreşan da kesatî weke Şeyh Saîdê Pîran, Seyyid Rizayê Dêrsimî şoreşên wan bi 10,000 kes bûne qurbanî heta ev kesatiyan ne bi darvekirin û gorên wan nedyarin. Kewata gelo em dikarîn bêjîn ke şoreşa Kurdan berhemê ew pêvajana ku heye در انجام نک خباتا چند سالانه برکو خباتا صدان سالانه کو کردان شورش و تفگر و سرکردین خواه لسردانینه که حتی دوی چارچوی دا تبعثی کد که کردان کرد تا چند گرینگه همو کسات کن کردان و ایکه تجی جمالباته که شورش گیر و همو آریین کردان دوی پرسه دا بین علاقه دار کرن بیرو bu çinena beyne vergirtin? Tabii jiboviyan ser me yani Bakurê Kurdistanê tadayî ki zulm û zextekî zex zêde hebû. Îvan salê dawî da yani konjonktûra dünyayê jî pêda ber bi guhertinê diçe. Yani hinek paradigma jî wayê diguherin li hemberî vî guhertin û paradigmayê Kurd jinûva gele tevdîra xwe bibîne. Jinûva hinek meselê xwe çareser bikin. Yani herkes ji xwe nede dest pê kirinê mücadele. Mücadele me tev hevan her çar parça jî girêdayî heve. Hay me ji hev heve, guftûgoyê me bi hevra hevin. Xebat û çalakiyê me gere her hevin. Di vî warê de xebat kirin esas e mihime, car dibare dikin. Ji bo viyan jî tabii gelek meselê me nûjen gere dest pê bikin. Em rêxistinê xwe yê nûjen gere pêk bînin. Di vî warê de têkiliyan pêşta biherin. Tabii pirsgirêk yani yek mîne du dîne gelek pirsgirêkê me. Belê kewata her sebaretî dîtina gorê Şeyh Saîdê Pîran bapîrê we Şeyh du dem partiye daxwast li parlemana Tirkiyeyê kiribû
کو گوره شیخ سعید پیرانو پیشنگندنین کردان اشکرا بکه رادز بکه بزن بینگلو لکیرین او ببینن بو ویکی خبات نوه چوانه گلو خبات نوه جیانه ویکه مالبات خبات ما 1950 ورده هیا yani nunine ma gava kalıkenin Şehrizad Efendi Lay Şeyh Said Efendi hayatı da buji adıyı demidaci ma müracaati devleti kelme guci gore şehidi ma bidin ma bir ardı bikir xazım bikirin dizesti henek malbatı Diyarbakır'ı da bun mecvan da xas kir devlet ket mabini ne işlem yan bugün en davi da gırtından yani henek bidesti henek reisi şaredariyan evci gırtın kirin saha inşaatı diye deridana kısmek yüda inşaat atiye çekirin kısmek yüvalayı müracaat emme gelekin devleti emrici zuan dukhazın em de beni vici bizilme evanaji heya vigave habereki asayi ne daneme yani bir rasti eşkara ne kirin ama iroro mücadele selviyancı emdikindi Civiyan girintin mücadeleme göre bir sistem yarar, sistem göre bu böyle, sistem böyle adil, böyle demokrasi teda cib, hak hukuk var naskerin ku, em ci şehidi xwa bir desti xwa bixinin. Yani sırf xwastina şehidan tabi mühime giringe em dixwazin bir desti xwa bixinin, cemüji hak hukuka Kurdu Kurdistan'ı, mafi Kurdu Kurdistan'ı جی خواست یعنی اداره خواهکرین و وکیدن مافیدن ام گره واناجی هر را باجم بی مسئله بله شیخ محمود نویه شیخ سعید پیران لارز رومید گلمه بو گلک سپاس شیخ